Kalalong ka ba isyongkun bat so ablay shisha ka limpung jong ka dorbar pelun ka pakat pra jong ka sinjo kentay Catholic Nongstoin Diocese ka long ha Saint Dominic Savio Parish kinshi ka blasdang na do kat pra tere ukalalin korojar pusan bat balayo ban penha perdano menha ka kat kandai tere ukalalin korojar pusan ka siu blay. Hakati ka dorbar pelun jong ka sinjo ka kentay Catholic Jelaniam Nongstoin ka sinjo ka laburu ya ka pang padeng ka balaong balay kun pile kumni ukpa jong pi ban mga hilayawat ya pi daga bakuslay. Kablapin siyang nong rimru ng Gospel o Lucas lenong kabaar nakadukot kabasaw pupra. Hagati ka snil, lasdang ya kajingli anyam na kajingli aburom ya kaktinu blay badukong san katao Most Reverend Wilben Marwin, Bishop ka Jelaniam Nongstoin, ulawan man taraway kajing kanyaya ka mas bakhoy. Hagati ka snil don lang ru Father Amsem Nonglang, Vicar General jang ka Jelaniam Nongstoin, u Father Charles Imli Parish Priest ka Saint Dominic Savio Parish kinshi, bat kiwe da ki Father ki Sister na ki Parish per, bat ki riengat jang ka palang Catholic ki palatuot siya katika limpong ka bakarupang ki Longkami. Hagdia seng no pai sngipat u Father Sylvester Nongse, Spiritual Director jang kasinjuk ulayo ban kerkupan wai, bat ban pendep ru ya kajing manis sakramen bukhoi. Hadian kata kasinjuk ulayo ban samru ki khusnam shki nongjob ki blawan minishim benta hagajing ban bernia ba per ya ka blas dang na do ka sinsa jan jang tayo ki bladon hadu khandai spa saw phongot ai ki delegates bat kasinjuk hapo kajing lam khamat joka kong dorabel kharngor President kasinjuk kintay Catholic Jelaniam Nongstoin, kong memorials iamsat General Secretary kasinjuk kintay Catholic Jelaniam Nongstoin, ringgat u Bishop, bat kiwe de ki lingdo ki layo ban penhabru ikan lama juga kasinjuk, kum kadak juga jing penkut ya kate ke dorbar. Agak poin, ladang kecil tiu korem hakasman kana hakalia. Baca kebiu Yesus ladang hamka, ya Yesus lem mati sunran jemburu, lakasar hai sekata kecil tiu korem. Aba kawan kelalut no, kebiu Yesus kelam hau, kim dom wanshu. Baru Yesus lang hakan, balai dikuslai kata me, kampat koi kaya jonga, kakmi jauh kelap hak syakri, salek katba on yapi. Teladan hantan riutli ikrapun, kiba daki mau. Nagawala kiki chicken chawiju. Kibanyam way kumbashi ho apropia. Ujisu long haki. To pendak begini kada kaum. Kala pendak shoyang yaki. Nanta long haki. Menta ton kundia bakha
Yaka Shaunong Shauramba Jinkoa Guntai Kelara Yaka Su Habaramba Jinkoa Ulamak Yakata Kaum Kepala Kelawan Bakum Siltip Nano Lawandra Yaka Henrik Sakri Kepala Kong Yakata Kaum Kilatif Utaran Ba Jinkoa Ulakap yang mulai kurim berlong hau, ubreu bar, waiswan, yakawan kebaha, benda kinayeson bam kileti bah, usai dah kebakan podok, Henry Moki kilatin kaya ka kebaha tam, adu benda, ya kene katak kebalingkong. Nagidak kisim jomu ujisu lale hakana hakalia baroben pau yakoborom jomu bagi semran jomu kelangit abu karos berutuan ba kajing pensan juga ganda dan syai kum kajing syai ba kajing penim juga ganda habak hek kum kasyara kabamet kijat dan rif kin sayoi ya kajing pensan juga ba kiskin baro ya kaburom juga ba en sakot ya pa da kakateng batumai yang kaba kesentur untrai di kansejer. Han salong kapan sniat kapapunai hagati utrai. Bat kapan sniat sin hagati ublay jongha. An amsin shu yapa karangli. Bat ya hari jongha. An ampatshu kabaganda. Henry an saai kateng yapa. Kajing kemen jengga kadon haka, bat ya kari jengha kabala koikha. Naba utrai ulas no kemen haka, bat ya kari jengha en saya pen koikha. Kumba usamna uya koikha bat katei soti. Kum taru ki kun chendrang jengha kin sakam tinti yapa. Bat kumba unong lek kurim usno kumen hala kanong lek kurim kum taru ublay jongha unsas no kumen apa
Yeah.
Kami sisyak mo yung bilang sisyak. Expresses the truth and advances us in understanding the truth. We are changed. The judgment of the cross demonstrates His almightiness. We have seen His righteousness. We stand by the word of God and gain the truth and life. We're truly blessed and all full of blessings and misses. We thank God for the grace of His salvation. God's righteousness and holiness are deserving of eternal praise. We offer up a loyalty and the resounding testimony to God. God's righteous wrath has been unleashed, and those who resist Him will be punished. All those who accept the truth and submit to God will be saved by God. God's people are proclaiming and testifying to God. The gospel spread